Upcoming protocol upgrade allowing features like decentralization of KYC authority. Guys, ubundi buravuga ngo ibijya gushya birabanza bigashyuha. Ese wabibonye? Ese waba wabonye yuko kuwa timu igiye gutanga icyo bita decentralization KYC? Ese wabonye yuko KYC ya P-Network igiye kuba yakorwa nk'uko KYC ya Sidra ubu ngubu irimo irakorwa? Ikaze mu kiganiro. Nge nitwa Habibu, iyi ni Habibu Kiributo. Reka ngushimire wowe wahisemo kubana nanjye, reka ngushimire wowe kabisa wafashe urutoki rwawe neza ukarumanura gake gake ugakanda aho hasi handitse subscribe. Guys, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu wo gushimirwa. Ngira ngo tugiye kwiganira ku kintu kijyanye na KYC by'umwihariko umushinga wa P-Network. Murabizi yuko turi miliyoni nyinshi muri umushinga wa P-Network, ndetse ku buryo KYC iramutse ikomeje gukorwa uburyo ki dusanzwe tuzikorwamo, byasaba imyaka myinshi kugira ngo abantu bari muri uyu mushinga wa P-Network bose babe barabaye verified, ndetse myinshi mvuze ko itajya n'umunsi ya 20. Ntabwo ngira ngo naba mbeshye, kuko murabizi niba KYC yaratangiye muri 2020 na rimwe mu mpera z'umwaka, tukaba tugeze muri 2025, imyaka 5 nta miliyoni 30 zari zaba verified. Ngaho mbwira ngo miliyoni 100 zirenga ubu zazaba verified bigenze bite? Rero murabizi ko icyo bita Sidra Chain nayo yafashe umwanzuro wo kuba yakegurira ama companies kuba yakora KYC, noneho kugira ngo KYC yihute. Kuwa timu nayo rero yamaze guca amarenga. Kugira ngo wongere ubyumve neza, ngiye kugutandukanyiriza icyo bita decentralization n'icyo twita centralization. Nuko ngo KYC ya P yari mu buryo bwa centralization, kubera yuko kuwa timu ubwayo niyo yari ifite uburenganzira 100% bwo kuba yaguha notification kugira ngo ubashe ku applyinga KYC. Niyo yari ifite uburenganzira bwo kuba yakwemerera KYC yawe ko yemewe, nubwo hariho aba validation cyangwa se aba validateur bashinzwe kureba amakuru bakemeza, ariko nta burenganzira bwo bari bafite bwo kuba bagira umuntu approved. Rero Sidra yarabibonye nayo ibona yuko ibintu bya KYC nari ikibazo, ihitamo guha uburenganzira abantu kuba bakora abantu KYC. None Pi nayo amaherezo niko bigiye kugenda. Noneho mu gihe decentralization yo ni uburyo ki ikintu kiba gihuriyeho n'abantu benshi. Niba rero bavuze ko KYC ya P-Network igiye kuba decentralization, bivuze ko noneho bagiye gutanga uburenganzira ama company, abantu babishoboye buriya ko ati bifite ukuntu igira imirabitegura, bashobora kuza applyinga, bamara kwa applyinga bakaba bahabwa uburenganzira bwo kuba bakorera abantu verified. Gusa ibi ni byiza, byaba byiza cyane, kubera yuko hari abantu benshi bafite ikibazo cyo kuba barabuze KYC burundu. Ibi ngibi rero bigiye gufasha iki? Bigiye gutuma noneho tubona abantu benshi baba verified, kuko uyu mushinga rega intsinzi, kugira ngo uyu mushinga ugere ku ntsinzi nuko abantu icyambere ikibazo cya KYC kigomba kuba cyarangiye. Guys, kiba cyarangiye, kubera yuko kuvuga ngo OM iraba cyangwa se n'ikindi kintu kiraba gikomeye gituma uyu mushinga ugira agaciro, harimo abantu inyuma bakijujuta yuko babuze KYC, bandi banze kubona migration. Ngira ngo ntago byaba ari byiza, ni nayo mpamvu kwa timu iki kintu yagitekerejeho. Rero kuba byonyine bigiye kuba KYC igiye kuba yashyirwa mu maboko y'abantu benshi, ngira ngo iki kintu kigiye gukemuka. Guys, sinzi niba rero aka kantu mwari mwakabonye cyangwa se mwari mwagasobanukiwe. Ni ubusesenguzi bwanjye, ntuze kumbaza ibindi bintu byinshi. Guys, uko nsoma niko namwe musoma, uko mbona ibintu namwe ni kuba mwabibonye, usibye ko nyine abantu tubona ibintu bitandukanye. Ushobora kuba wenda aka kantu utakitayeho, kubera yuko ngira ngo mwabonye ko nk'aka kantu, reka nsome n'aka kantu gatoya kugira ngo wenda ubashe kubisobanukirwa neza yuko kuwa timu ariyo marenga, aricyo kintu irimo irashaka. Ni ukuvuga ngo
twahera hano kamere kuri aka ngaka niyo kamere hano ndaza gutya ndaza ko gatoya reka bariho mera ngo KYC authority in the protocol that will mainnet Pi as a KYC verified blockchain while offering a more distributed community driven KYC. Niyo nagarukiza hano man, niyo nagarukiza hano guys. Ni ukuvuga ngo rero ubu KYC igiye kuba distributed. Niba bibaye distributed bivuze iki? Nine navuze nibyo nababwiraga yuko ubundi tugiye kubona amakampani guys, tugiye kubona amakampani akorera abantu KYC. Ahubwo ikintu ubu ngubu tugiye kwibaza ni iki ngiki, ni nacyo niba uzi kuri umumayina wa Pi Network, iki kintu ugomba kwicara wakiteguye. Icyambere nibemerera amakampani akorera abantu KYC, bivuze ko tugiye kubona KYC ya Pi Network yishyurwa nk'uko Sidra bimeze. Icyo mukitegure, nushaka ubushaka udufaranga ngenda bikubwiye ndi Habibu ejo kandi ibi bintu muzabibona. Nkubwiye bitari byaba, niba uzi ko ufite KYC ya Pi Network, ufite Pi Network ukaba utari waba KYC, nushaka ukusanya udufaranga kuko izi kampani ntago zizakorera ubuntu abantu ama KYC. Icyo cyo nicyo kigaragara, niko ibintu kwa team igiye kubipanga, ubyange cyangwa se ubyemere, nuko KYC ya kwa team igiye gukorwa. Nako KYC ya Pi Network nuko igiye kujya ikorwa, kubera yuko nyine urabona babitugaragarije, itangazo babiduhaye. Ahubwo rero itegure, ahubwo ikintu tugiye kuzamenya se no kuba KYC nubwo umuntu azajya ba approved ku bijyanye na migration bizajya bigenda bite. Aho ngaho niho tugiye kuzareba. Reka dutegereze muri ibi byumweru biri imbere baduhaye, babanze ba upgrading aya ma testnet yabo, testnet ya mbere, testnet ya kabiri, byikubite kuri mainnet tureba. Ariko icyo nzi cyo nuko ejo cyangwa ejo bundi murabona itangazo ribwira abantu amakampani yiteguye kuba yakaprayinga, kuba yakorera abantu verified. Guys, wakoze kubana nanjye, wakoze kurukira Habibu Crypto. Nagira ngo dusesengura aka kantu, sinzi niba nawe wari wagatekerejeho. Imana ibarinde, tuzahore mu yindi video ikurikira. Ndabakunda, ciao ciao.